จะอีนี่ที่สีนี่บ่จะไม่เนี่ยเมดามให้เสจุลนลำดีใครรีลำดีคดีสักเซสมีบ่เลี้ยงไม่ปุยขัดเลยจ้าเด็กคำจิวเลี้ยงไม่เอาที่มักจิวไม่จะเอาที่มีจิโลเลี้ยงไม่ขังกามจุนบ่ดอมักจิมาทุบโลกะสังคมคำบ่กะ cooperation ปีมุยทูบ่น้ำสุ่มดินโล not in orders of merit จ้าที่เลี้ยงมุกกะที่จิวsinger นั่นให้น่ารักสุดที่มุยไอ้ละอากูมาจุนกะว่าจิว singer บ้ามา favorite YouTuber Timothy จะไม่ดังพวกกับฟุตบอลเลอร์กับเมสซี่โรนัลโดใช่ไหมติงะดิคัมเป็นเดชิสนาซาวซินปารายโลเมสซี่ปาราย good สมัยที่สระซัลมานขันมาเซ็นเนี่ยพูดไม่ดึงจะซัลมานขันเลยก็ว่ากับไม่ใช่ท่าซัลมานขันมาที่ลงไปHello, mathiu tu sen ki TV ni welcome to Phuikhai. Right to boga lu tu dampo tingong tu di su Thuankiu pania boga sa thainagu special guest yu khai bo panu di pon rai pa khai pen ga so khadi sen ki TV ni talk show leng keng bo tinga pan pon pu pon kung bo rai pa lu za su khai pen ga so tu di su Thuankiu question hai se kenge question keng hat za panam padi tu kung madung na za piong khai ba me aboga so chu za we best of the best we two boranga so we two bo in kada pa khai jiuwe me disa right two boga madam go self introduction khadi family sibling lamga dinkhailo sibling mai di de ngam lo thank you senki TV ne adun thainai adiza pagu right to boga episode ka pagu guest yura leng ko khai bzenga so azan nusara Renee Newmai tikuwe I atulung bo piu na sing apuizan na masen thuiliu tikuwe apiuzan ra enken sing ti zatat boy apiu pana puina lung khai dia bo liu khamangyu cheating thu piu jagan bo ti sa para hamji mene pania bo puisara agi wangliu ti za pa to hoy Indian army ga nursing officer tu zabame pagu posting sai presently Delhi ga bame pan pasumba puisara Belinda chuza padi sabda zanga nurse chuza bame pamadai puisara I hanga sara lungdi wongbo pasena SBI ga to hoy assistant manager phongza bamboy palanza apui ha game basai apiu na panau kolam dinga asai group wi khang khadi phangla ne pazan ne sana wi masim rimliu sim ti ko we pa to khoi sara class 12 to cuba me you say pania bu question ga madam ni lung khang kami bo ngo academic career lam ga cha mathiu ni di sini ja question ha se piong khai ba me lam ga ja din khai ago academic career se haju boy I class 10 katangra Olivia High School ti za kanglatom biga so kyu khange class 10 ga I 2000 ga thalo za 2000 ga class 10 pass huwe tiluna 2002 ga 2001 2 ga se MBC higher secondary ga kyu khangboy science stream ga so I class 12 pass chude tiluna Shillong ga khang lane Shillong ga khang I St Peters Tibogo College ka admission kame judi sibukum sa exam thalu matam za first year continue thila the St Anthony's ka so wang ago graduation lo ye graduation St Anthony's ka lo pat nihu ga so ago masters kamla ne zoology honors thenja ago masters ti loi khai giuwe yesai madam go exam MCS ka magbo katamo exam tha hai kami ma ma sai sibo exam tha kami go experience share kam khai yo haibago civil service exam tham khaga
is a without your leng just a maning the I ago net exam thabwe net exam thabatinga I net exam pass chiluza shilonga wangla mine ti ko bam tinga sa chamaira mato adauga so is a civil service exam se jiuwe tha kren delhi ka kha ka mato adau asai kari madong achi madong civil service tha ko bam do adau ba so idi tha matai ne ti maning za UPSC leng try kam rai boy UPSC is a bigger platform ejidi do siga so tharai luna gum MPSC exam se thabwe UPSC ka thabra mara atu sa equal playing field bamme jibugo agu along chunga agu detila agu senior madong di dinkhai ke bibaga so tharai bwe jidi do MPSC ga sa Manipur ra corrupted state le something ngam phang la leng sa rang khang ha sa lung sa sai dola ke di ko sa MPSC re I try thuma bwe jidi do I exam thu tha mana without humane ti ko bam ka achi bwe agi wang le ti ko sa na MPSC exam li try thum dai lo padi we pamadi we no experience le thilo ti wa so MPSC exam tha za go first attempt ga so MPSC clear thu bwe encourage you khadi inspire you something we dam go tla chi khai bating ha this a general question ga liang mai pui thiu jiu liang mai ram ga SDO thiu jiu ngom hai san khu ga chara digu maning palo masa digu feel thiu lo SDO thiu za wangbo I Tamei ga aliu liang mugu majority kata ba phonga ko wangba sa asan wi chang wi ti ira lu khaye ine di keng boy aligo boy present minister thu ko bambo sir wangbo ko I wang lu na changam kam khai ne chiu dim dinga sir ne di pachun visa pa di nang kam khai ni bam sara pa ne go transfer di kam khai ne je pa kam khai ye siga sa I wang krai batinga ra nervous ti kaseta le nekal nosra aligo society ga wang bodi base with great expectation my na atu aku ga expectation ke ngara bambo chudi do ira first time SDO to the wang sai is inexperienced to SDO ngam se de tu kam de kum zaiga kamra lo BDO ngam se de kum zaiga kamra lo to experience halo je wang boy te wang mutinga aliang pui wang mo me ji ka ting modong ke nga wang adoza pollution wi bitinga overwhelmed humane achun wi di wi adu sadisa ping jimne nikal sa ko experience ka habzenga so tidi do changam kam mo matinga kating me ke ngang de atu guide thu khai local go situation de atu be understand thu khai chuluna go senior mo ga di I experience go ka se menu lo chuna tu changam kam ki batinga to hoira with is tirama pazai thiwang kami bokhat bamne pania bagasai madam ne tamai ga SDO thiu ju ong rai thu boga nugu first priority in delo maksai haibong ngamra kamaksai kam khai siang ne ti maning bam maning khaibam bo jira mene khadi sibo ngam jinang achieve thiu lumi ma nugu first priority se delo chu I kuludi dem na ina wang khaile tu za khaiwa I wang khaile tu khe rambara I MCS dawe junior MCS dawe MPSC clear thiwe tu bitinga atu liang modong felicitation kamme liang modong felicitation kam dinga poliuna thoi khaiza ke kheng thu khaiza tu di do poliugo ko thot cham ga sa alu liang modong officer haza tu din ne idi do pangpang ago society ga so lung khang mai tu da di mathiu rong zau kama sa si za ago society go conditions sima baniwe tiu sitiu din khai dinga isa dekan ga so alu khuga officer halo dekan ga so alu mai do hatang ma lo ti bu along chen khat pale pa betinga idi ti sara anam madong amai madong go conditions study thune ti za ina posting khai boy I Tamei ga liang ka ke bazam ga wong lo na aram go condition de tu ga solo alu mai song de ju gan khanme lo masara de kum bazai la ta ga su tat mo bam lo ti ba se I study thune ti za wong boy in terms of official work office go zailam sar I go priority di set the tu samage tu di wang ko phui bitinga ali khu ka developmental program se
tamma katam tambo schemes mai na phang ka bam badi phang ka ma badi ke nga ngau badi nga haira no jidi idi makum pale makum pat luna idi ago DLO meeting aligo monthly DLO meeting kum bamboy iwang writing sir I'm strong new khad hung bam ni boy DC hung bam ni boy DC hung tinga idi DLO meeting aligo ti ja issues raise you kha chu ja ti karai gara aligo conditions sai chu ja din bam ni boy ti di do aligo as a whole Manipur go government plus India as a whole government sera in reality aluna kamakum aluna hatune tibugo kamaning banai reality ga pakapamase point nga mani biza ti ko matinga I understand to the alugo sa agu priority set to in agu liamugo condition improve kamne ti za along chunga maning ka pa hinang se de point nga delay to the kanzet ti za bam khaye bam yulan mo question ga aligu area hai mai songdi impui fa network electricity ga poina sonbi bo thiwe cha tiuza ali area ga officer thiwang bo ga na leng challenge bama yo bamme tudi ramne as an officer aliu to hoira everything online basis from developmental works to law and order issues, everything online. To immediate message thabo immediately report thibo tibo se aliyo internet di darkar pageng bam tiluna from one station to another tabase di do immediately tatlo tio aliyo to field officers I choose a field ga immediate tatlo tio tinga mpoi ka pha ka sabase challenges keng jang keng bam si bune de I chikiga so haka so Tamei ga haleng tu bambidi gari go condition check amrai mara gari is a proper fit ga mara is a tasa sikum go condition de keng go face ka tu go di bambo beforehand prepared to masara beforehand jangne jangsom maso I wangne tu ka den mugo condition kama I Tamei headquarters station ga so di agu field visit Renee kune masa konpong kune ti tadi agu gari go condition everything check ambutat sikum go problem de keng face tuwe liu area ga sera mane kalibo keng phung ra bame siboronga nugo machunga denyo parati thubo makum sara to khoy aligo main sa road connectivity se sa chang sa ye side basa I na kuwang masaila de major work repairing major road construction ra kuwang mo simage jidi do constantly every monsoon season every seasonal every year ga kamen kyubo landslide kyubo hadiba se sigum se kamasan za katan za bamboe Tubidi aligo landscape naturama aligo soil condition aligo geographical areas na wangtang kamao zenga so I say kamaking bamme you say question khalang kyulam ga namai khangni agu go pui thuju khadi block khad go jupo thuju madam new challenges face you go bama khadi de chu balance kam lo si challenges face you yo aligo society dinwang sara aligo patriarchal society se mainly motherhood ko responsibility kalong phong bo responsibility se pui mokhoga tata buzenga so anai tu phuye apau tu phuye anama tu phuye kalongo kowat kalongo wangtang kama pakhyang na se agu patriarchal society go conditions I choose in responsibility lubutinga se challenges ra thiwe plus agu personal health issues di do nge na kulung mutinga condition bam sa choose sibugu condition di face kenga thiwe this high agu maternity leave kulu tinga ira leave ti lumana just station ga bamalo haga na keng lameng phone through staffs tiza changam
kam khai ke me di bamme agu condition no wang tang kamao go cha the blog go di responsible ko lu ti sa agu staff madong di ke nga tung kha khaye mainly aliu maki khom staff di bamme revenue staff ti di revenue staff sa wang tang kala di ke ngi bambo paliu di wang station kam se full man station kam do kala go di bam zenga so agu blog go MIS staff na di revenue ngam kam ti base ti bu kam nu na aliu challenges se mazang phong torong za ti za handle ti bamme kamui ba me aliu liang question khalam ga aliu liang mai aliu rona aliu khu ga chulung siambo kengbi wa kamsai social media WhatsApp or any events pat buga cha ka thot khai bo swangdi ka khan bo maksai aliu rona aliu zatu dinkiu bonu kenge haisi ditiu sai wira kumlo nogo machun dinkhailo ya mazie nang din ba masidi aliu chun siambi aliu long chun siambi ti bo se idi lu towe dekan no sara agu chamai khangkhan any incident any chala kademitinga there are two ways of taking it positive thuza nang half fill or half empty ti bugu se omba agu mentality se half empty ka ha durana phuibo cha chibi de nang na chalat ka widen mam da din nang go ko wi bazai la lo khai malu ka sa se sibugo opposite la se every sentence or everything has two sides side ka mala se aliu ko ariwa se kenge tio hai se aliu slowly to where media go help na dido slowly we wankine parambara chamai se hatiu bugo mentality se we mage to se realize ka thumadi keng hangmane to hoira so somehow it's improving we hangkine ji ira lukhaye liang mai dire disu khangken ba paine para ken ma de lukhaye next question ga aligu society ha donation culture cha poina tana bi nakhu gadi officer khathiu saisuju donation ha se wangchang wangbam raboi dinboga organization association individual tambo wangmam ne hasi dichu kali bo fuang luralo sa madam go idea donation chu tatba ma da di hasi ni wi khanglu ko me ti bo nagu idea share di haga mazie nang din bam se donation rakenge individual organization churches whatever aligo donation ka sudi ring ka bam go organization di keng bam me haga se two things first ka practical solution second ga aligo mindset kali bo cha first ka practical solution sara instead of donation ke khai bo song cha arona fundraise kutubo go masara some business enterprising kamlu na sibugu go basis kana like for some foreign churches so many foreign churches poligo fund ka se gabam di stock market ga khaima poligo sikum go income se na poligo charity work di kam poligo extra work di kam sikum go di ali to hoira ka ti di swimine ari ka simidi keng mine sikum go aligo rangkang ka bam point is magnified hulan rabocha finances tiramne value increase turbo tibo se kam this women seen practically mindset ka change sibo tibo se mai khu ka bagging ka tibo mai khu ka khenglu na kalong bo se mangam me ka tibo long ja long chun ga cha ina matan lu kam ne agu ko song doi man na ilung ne tibu go alung changa ngalu ma khathen aliu kalisi lage akhu ga bam di toy kasem di bamme peki ga keng bam no na kheng ka tam di bamme sa ka hamren khema ga ko se this agu mentality se in with my hard work my sweat ilung khang ne agu pride se sika bamme tibu go mentality kali ma khathen aliu haibu culture se khamsi lavane secular mga lunghang kenbo liang mai chavon youth cha haminung khu ga cha na lung ko thiu bo message the dinkhalo share ti hoina lunghang ka kim mai do idi dinkhang ne idi lunghang kim boy of course I'm in my middle age ka ba me di I don't stop growing I don't stop learning sa alung ko thiu bo sera alu liang madung minus sonne ti kudin za ira along thiwe bidin ni mage son mage sa my
ก็รุ่นเน้นไม่ข้างกัดตัวแต่ just normal conversation กับคำกับปานเนี่ยดินเนี่ยปาดิเลี้ยงปุยข้างกันเลยเลี้ยงมาดิซุ่มเกติก็ดินจะสวยนี่มาเกในการเราสระเลี้ยงมากู condition ฟุยโลสรุปให้ดิวจ้า hospital ดิว school ดิว marketplace ดิว everywhere ดิวบางตาดิไม่ดูหัตังลูกบางจ้าดิไม่หังคิวเกติปาดินเนี่ยสวยนี่จังสวยนี่ตัวให้หัตังลูกบางบากูปรำบาระหัวดิกวัดหายจีบวย just กู mindset มาตันลุตินลุงเนี่ยอังเงาจับลุตินลุงเนี่ยปุยหัวใครละเกไม่หัวใครละเกจีบลงจนบางก็ไม่มันได้สระสวยมาจะimprovement บางเห็นเนี่ยจีมันยังไง Yeah, just like quite a question from viewers ina madam anai talk show tu bamne ju bedinga madam tu haisi menu khailo ma se public nu na haisi si khai ni bo chura mene si bo messenger za hong khai ji bamme rai thu boga pm kishan ga len seeding ditu kamra lo aliu travel maira len pata system di habonio to hoira haibo scheme haise dotami de haisi degu solution bamlo haise aliu Karagara PM Kisan se any beneficiary se register to sara paliugo documents proof bam sara sui bam di boy tibu tinga de ti lo sara aliu number of electoral rolls ka kabam bo chamai song to hoy PM Kisan go beneficiary ke khangame was agriculture department hire maji ta de to check kam kom tinga mathiu go account se freeze ka khai boy to hoy se account freeze ka khai ka bam se renew thulan ra ti sara nugo land certificate se khong lo na nang farmers card tu za teliu lu na si se upload tu betinga nago renew tu khailan bi rawe farmers card sin de tu teliu lo tu sara agri department ga so nang land go certificate se nago chairman secretary ko ga so nang acre haizu ga haina maru ye ti bugo kharhwa sa ina SDO na counter sign tu ko betinga si se mai submit tu betinga pa farmers card daura boy farmers card dawlo sara pasi se CPM Kisan go application ga se upload to khaisar po renew to khailan birawe pata system haye judi aligo pata kapibo land ownership kapibo ju sara aligo concern village go authority concern village chairman sina haina se kadi haitu jiba me tibugo se specify to the pisara sibugo sina verify to this we okay PM Kisan go lam ga public nung ti sa daw bam di bam la lami bane din mas madam ne sa din masan chak za ding heavy le pania baga under National Food Security Act NFSA sa through public distribution system ga so ration card japan ha se dikam ga ne man sa kong mi lo government ne transportation deposit ha si free ga ne pi mang juma man kong me kong kama ti bra I difference to hoi go rate de tu bam lo I sikhai tang lo muge because constantly sometimes chains come constantly increase you decrease you to go complain re kenya wange chudi do nafsa go hanga iding khai kini bra your contractors chaban go agent madung to FCS agent madung to churamane PA till from go down till Tamei headquarter huang ra le pi boy chudi from Tamei headquarter to param kilong huang ra le pi ma boy chaban hung ra leng paman se cha plus on top of that Tamei go kwata chaban kaphang go kwata se decrease you boy why due to 2 years back to ramane aliu government employee do khadi do pago document masan gama madungo ration card se cancel to come boy cancel to buga so alugo chaban go kwata sen khen kom boy te buga so sikum ga adjustment kampa kam go buga so di bam ta lage tu sai MGNR GS go sa rakang dekam ju pimui tamilo habolam ga digu issue bam lo last 2 financial year ga aliu Manipur whole state user MG Narega go liability create ka thiba sa khen kiwe the kan notice sara aliu non EFMS tibara Aadhaar card link thima tadi do nang darang go job card panai go bank account ba masara nang Narega enjoy thiboy tidi do Aadhaar card link thi kom tinga EFMS direct benefit transfer nago account ga direct pi kom mutinga ra aliu si se link thi kom mutinga account panai job card jam kamabo sikum go kenga
bam ga so liability create ngam ma boy ngam se aliu narega go basically ati boy narega go se liability create ra ngam kam rai lo cha baki ga sanga ka ro rangkang wang kalan ti boy ti bo sa ngam kam ra leng se nugu document proof se approve ti rai ra ti bo nugu job card active ti bam ra boy active थियो कमा वो जॉब कार्ड लेरा आलू वर्क डिमांड कम सी लागे लाइबिलिटी क्रिएट से लागे चा तिब तिंगा पल्यू से रंकांग फंगरा लेंदी अपॉर्चुनिटी दौ लागे तो होय गतांग तमेगा आलू आधार सीडिंग कम बमे आधार सीडिंग कम लो तदी आधार सीडिंग गो से पल्यू बैंक अकाउंट लिंक थुमा बैंक अकाउंट लिंक थु बिदि पल्यू जन समा तिबु केंग रिजेक्टेड बम खाबोय सिजेंगा सो आलू गो आउट ऑफ sang churuk plus aligo job card bamga so only about 2000 something to active job card bamboy simazan ga so alu liability se create thilo chulan si create ga thibu liability se na mathiu to se zan chang ra leng kam mom dinga alu mcd reduce to chu bamboy athoy wages ra direct account ga wang me se sira alu go ben ga alu na ga ha ka adjust kam khaine ti bu ra wang tang lam ne chidi do MCs ra aluna adjust yu khaine nam haibu nam liability create hima ta de haibu nam ga so khopa lupine te ta de job card aluna liability create ku thibu job card se tam ga so rang kang ding khen kyu bi bam boy tamai go sa thank you de mg energy es gu se public no ne di si ma o keng de is a question khalan chine economic census 2021 go draw wang bo se rolai ma covid-19 go pandemic ne cha roma rolai ma ne tami ne si thai ko mong le ne ju se kan thoi ka tang ja rawang ma khab lo chara ma wang lan ne ju den ne ju di do to phai ka tang ra instruction wam khaya lu to di de kam biz lo se ma ge maybe to hoi go unrest social unrest ra ma manipur go situation ne di ma so many ncr go issue di bam khadi bam bi de alu khu ga se census kamra le instruction pi ma khazama idi do haira sitang no muge question keng war wang boy se da di do keng zo mi sai to de maniu ko de san mang kha bi de kamsi ma mi sai de ja khai ma keng lo ma me ne de ja to khoira entertainment ye ja question khan nya maniu khai ne nugu blog ga changam kambo ga cooperation pi mui thu bo nam sum din lo not in orders of merit cha okay nam sum haira chu khai dinga di maning to nom sene I chkom chmi thu ma ti maning ne ti haira immediate response people chairman ditila poligo responsibility thin mui bo ti bra to khoi ka tangra lenglong ryanglong kha ni sara tama langmai ti si ne response with huwe to khoi ka tang lenglong tama langmai cha namdi ting mi di ya namdi ting polio nadi nabi polio communication di wi bam gasu bam ta lage min thoi menu line ra question hai sira samai ne di menu mu keng bo cha sira I di ti si ni bo sira me ne madam hai se chulun namdi khairi lamdi khadi success mi bo leng mai pui khalle cha de kam ju leng mai nau thiu mak ju mai za nau thi mi ju lo leng mai khanga machunbo daw mak ju ma I will question the so Jalendra the beauty lies in the eye of the beholder ti nang na tu ngawi ti sa thank you da ga so alu tinga so life partner ti bra I agu jati ga lungma dola ge ti go aku gar haye whatever click tu boy I haga liang me moro me masara mai ka tam me ji go aku ga along chinga pasama ge okay next question ga madam ne collect thilu sai di liang mai go chafiu Newmai ai timam khai ju sa hai ga nugu machun khadabam re si se dinkhailo Newmai pi na long khai bi sa te Newmai thi sa sai ra sa de gang mai kya long gang mai na tu muko khang mara I de pleasant khai sira la ya mai na dia tu feminist ti ra boy ti do ira ago surname ra che
for practical reasons ago certificate gadi bamanda for just ago mindset tadi do ira just Newmai pina tulung khai ya Newmai chiza saira wait bulung chen mamwe thank you macam ringe nagu strength khatdi weakness mai na ragu kuson bo khadabam kamoi di bacha si chira nagu na haigu strength nagu hagara ka I hai ngam me hagara I mazome chu khadaba na wasi nagu strength na weakness dinhailo ago weakness din rai ne ago weakness ra alom pom sibo alom pom sibo jisara baisi mawo alom pom se baisi mawo it just burst jibugo se na ago weakness tira mane je ago strength I don't know ago patience tira ma patience it's just oxymoronic human ala che alum pom si lo patience bamlan je sara mai malum lage je di do ditu khetula kamne chuga no kumlan mugo sa sikum mugo akuga bame sira ago strength le tira mane entertainment sa suja question tam ne menu raw ne nagu role model nang you look up kathiubo mai ba ma ago particularly role model ti bora le okay as a Christian Dinwang always ago conscience ngam ka kam dinga always I look back I introspect tuna ago conscience high mazim zima what is look up to Dinwang na pugo characteristic haobam sa high look up to kam no na sika kare kame earthly figures are apyu to makum kuma any decision lukra wang sara apyu bamne sara high ditu pamakum no ditu lono tu maninge but I don't know if seen a role model to Rama jiuwe why liang mugu gospel singer dadi love song go singer dadi keng pa ba meja si liang mugu ga ti singer nanim hai nara chloi thiumu ye ara agu machun ga why chubo singer bama yeah we tam sin bo ti bana sa nilong bana si kho sa kamsi ba me je ka keng di kamsi ira pollution di pampang si zuma pollution sigren no pollution se pampang si ma pulung ronga di keng ang si simba me we paralio polio azon polio di kamsi so tadi we tam sim to si pi moi ti busa we tam sim bra polluing king moi to putu di sibo zu di sibo ji bi de mangai ma bo para repeat fire kam ram ne I don't know menu gap che nagu chara ina menu pa gap che betinga nalung chunga pa gap che si sha nagu wa footballer ga khoi mai ne wa gap che Messi Ronaldo si ye ji busa che medam ko ga footballer ga Messi Ronaldo che betinga dikam pendesh sana sausi no parailo Messi paraye good itu Messi ga fan ne I don't know Ronaldo ga fan ram is like to cute up no you say summer winter je buga deshi masun lo winter okay koi Bollywood go three kings of Khan je ba mecha Salman Khan Shahrukh Khan Amir Khan cha siga deputation sauce in machun lo in terms of acting sara Shahrukh Khan machun ne the mathiu sara Salman Khan masen ne okay pui mi dong se Salman Khan la kawai kam si ta Salman Khan mathiu lung pa okay to say music van ga koi van ga ka gwang mo ga sa lang chunga pagap che Westlife Backstreet Boys Westlife okay. All these singer ga gwang kami wa sa singer ga Udit Narayan panai Kishore Kumar ga Kishore Kumar okay this say female ga sa Lata Mangeshkar panai Asha Bhosle Asha Bhosle cha okay favorite YouTuber Timothy ira haobam kawe lumatan lawa kawe to say quite favorite celebrity siya okay favorite celebrity anywhere
Salma Hayek tumraye. हाँ Salma Hayek tumraye. दूसरा favorite quotation चा quote चा Okay. Quote. Ago favorite quotes ira whole poetry thi khat marai ba me. It Rudyard Kipling go if ti go poem khat ba me. Rudyard Kipling na ro bo za. Si se marai whole poem is like a quotation. It's like si bo poem ga na ne sentence ra machine bo bara bara bo ju za si dinpam tai lo cha if you can walk with kings and the high is but parambasa if you can kakua di tanga kanali di tangam but you hold your head nang the nang bam tasara then you are a man my son bam boy kanam tu bo chara medam ne cha viewers mai chara mene thai bo video Phuikhai kram madung ko wa medam ne dikamola cha dinkhailo yo kanam bo conclusion cha loi pa bo kadi hai bo video Phuikhai bo viewers mai mathiu ko na go message viewers ko go message Phuikhai kini bara let us keep striving hai na kaloi mathiu maza aligo YouTuber today encourage you whatever in all your ways aligo strive to bamke the end is when you lay to rest miles to go before we sleep tibugo Robert Frost ko gadi dinkhailo ne we have miles to go aligo viewers manong ke keng meng aligo liang musurawe tuga so aligo we have miles to go before we sleep kam kara leng keng ba me let us keep striving thank you aliu senki tv di minus sponsor thiuza timasai wakhaibo skumodi bam sonma ga chidi aliu liang go thiuju haibo platform haisidi kamatai ne adi aku gadi experience bam jaga kam ho badi hai chitali do tamai gu area ga thiuju any events any function par badinga silent memories ne thiuja aliu la takamwami ban tadi ja si khaidiar leng memory leng khaidiar leng thiuja amni kam ho ong kha wai sina interview di thailand ne ludi lurai thu bi dinmao pa bo ma se dinwang tang kamao medam ku wa thin bui kamao language ku ma di keng di tang skill ga bana boy si di ko khai rami ne ja oi zo no ra sport je wa pa da paman ka komra alu ko la de chita di do sen ki tv ne pon ma sang ga na ne when you have thank you wa batinga maning tawra leng cha coffee with Karan ka zo so we have ne thank you ning tawra leng thank you bit fire go thank you messi go thank you you say I will talk with madam go interview sira mene haisi haibo sora hagani lo hayu tamine tuza khanglang krabo episode season go episode 2 ra nariu ne machunbo nariu ne hana tu pau khailo timasa hana tu interview lo khailo chibo mai bam sai comment ga tuza dinkhailo khadi haisi right thu go ga su aku go di experience keng kha tuza tare ta hobom kha haisi jaina dimpa mau bo dinwang tang kamao ko modi bam sira tuza mathiu ko khailo thank you